Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako po kaya kayong talasuyo, Justin Dizon. Areni na po rin mga regular balita ngayon Biyernes, October 13, 2023. May ngayab takya po ang Arnedo Day, King Dani ning Kupang Arayat, DPWH, Region 3. May nga kuya na umpisan din ang gawa ni ngayon pong Oktubre. Kabalen na mayang ubiyekeng Israel ay Paul Vincent Castelvi, metong yang bayani na ning syudad San Fernando. Target completion date na ning Baliti Panipuan Malino Road Project, midusugya po king Disyembre imbes na king Nobyembre. Kapabaluan, Kabalen, face-to-face classes kini po king Pampanga, suspendido king October 16 hanggang October 17, pauli na ning nationwide transport strike. At alam mo naman pong klase ang pangobra king Angeles City king October 20, uli na po ning pa magselebra king Tigtigan, Terakan, king Dalan. Kabalen, ene po kanulikuan ning Kabalen tamong Paul Vincent Castelvi ing kayang amo ang gana king Mirasla king meto nga bomb shelter libutan na po ning pamaratake na ning Hamas militant group king Israel anyang Sabado October 7. Pauli na po nini dapat yung anong dinan galal ang tibong bayani ing Miangu Bia OFW ag pangpuyan kang City of San Fernando Mayor Vilma Kaluwag. Mamalitaya po Paulo G. Santos. Yung isa po ay habang pinipwersa ng militante, mga terorista yung kanilang pinto. Pagbukas po ng pinto, niratrat po yung mag-amo, yung caregiver. Inikanoing dinanas na ning kekatamong Kabalen ay Paul Vincent Castelvi. Anyang manataki laking Israel deng Hamas militant group manibat king Gaza. Tubo yang barangay Juliana king syudad San Fernando ing 42 anyos ay Castelvi. Minsan may ngarap mo naman mag-abroad at pakikuanan maging healthcare worker king may sabing bangsa. 5 ning banwang magobra Israel i Castelvi at ingkayang nasa Manawa king Bie. Nakanususoluan dapat pakibalak na larin din kayang pengarian pong kapatad. Kaya po, metong nga mo po nga sabi kong salita kayong kapatad po. The best siya pong kapatid. Igana-gana po para kayong pamilyano. Alaya pong inisip nung aliwa mo po. Dahil pengari mi. Igana-gana pong pangarap na. Kung ala pong para kayong sarili na para kayong pamilyanangan po. Maganda kang tao, ay po mamerisyo, maganda kang kaluburan. Maganda kaya po talaga. Kaya pinenda po deserve, hindi na sana ngayon. Agpangkang lili na Castelvi, ima ng Paul Vincent, tutuyang malugod king obra ing kayang anak. Pasiking kwento na ning kayang manuyang sumo naman Israel. Pekikwana no kanong isalbang Paul Vincent din kayang amo. Anya sinalikula king bomb shelter. Diyan may kumakatok sabi no. Sa amagala po kalong paglusaw. Itong bakal. Siguro po, huling inanak, huling magbulat diya po siguro na. Pero na po siguro kabos nila. Kaya kami, isip niyo po, kung parang dala po dito sa esena, narangan na po nila lang. Narangan na lang, basta po nila mapakuha dito ang esena. Kaya po yung isip niyo, dahil po kumakayan din. Pauli na ning kayang lugod king pamilya at pepakit at dedikasyon king kayang obra, dapat ya kanong mayaw sa bayani i Paul Vincent agpangkang City of San Fernando Mayor Vilma Kaluwag. Siyempre, tamang kailangan tayong parangalan dahil ang bayang bayani yan balutan naman rin kapag tamong mag-abroad,
uling mamagasalan ko pa rin, at nakalasik po kan ng Pilipinas, na nginitin din daw po pa rin kay Nani na talagang breadwinner niya yung nagtarupungutan. May nga kuna manikaluwaga din na nung obra ring adwa ng kapatid Paul Vincent at ing city government na mo rin kanu ing gumastos para kareng maintenance medicines na rin kayang pengari. May kirame ne mo rin ni Pampanga Governor Dennis Delta Pineda at sinabi ng midwang lamo ng mangsaw kim pamilyang may ulila. May nga kuna man kanu ing Department of Migrant Workers at ing Overseas Workers Welfare Administration asubaw mo naman kareng likwa ng Paul Vincent. Sinabi na ng ilang barang manuli kang global, ipaglalak, Kevin, papag-aral din kamay. Yeah. Samantala, kinapakanong Disyembre miuli keti Pilipinas ing bangke ng Paul Vincent. Panayan dane pa kanong bibait ing pormero ng anak. Akapilan man, na naakayabe at akit dagol. Ako yung kayong talasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalen. Kabalen, kunento na po ning metong tamo pang kabalen, OFW mo naman, kini pong Israel, ken pong Jerusalem, ing kaya namang denasan, anya pong milyaring Hamas attack. At pangpukay, bis naman makanyan po yung mga palyari, pa mo rin bisang muli, uling mani po niya pa po kano, para king kayang retirement. Ayun po yung report. הם למועדון, הוא שנייה אחת לרכב ואז למועדון. נמרוד! לאט-לאט. Akol es po. Nakano isip-isipan ning kabalentamong Marvin Dabo Cuellar, amilubla keng Israeli territory deng Hamas militants ibat king Gaza. Kwento na ning 47 anyo sa caregiver keng Jerusalem. Manyaman niya man tudtud anyang malyari in coordinated attacks dareng Hamas militants keng Israel anyang October 7. Bala kumani na po mo. Kasi ating construction keng lelemi, sabi ko siya ba, pwedeng mag-construct ako at kanyedaya keng isip ko. Wow. Kaya niyang tinalakad ko, linwal ko keng garden, siren pala, arakit ko lang rin missile mitatagalan keng babo. So, kanita pa mixing ka na, kulik siyempre, advising, na atin palang terror attack ng malalyari. Uling National Coordinator ning Volunteer Against Crime and Corruption o VACC Israel Chapter Cuellar, tambing yakanong kinontak karing aluwapang Pilipino king Jerusalem. Wala ako kini mong Jerusalem, so may akong warning kay GC, may karang taga Jerusalem, at wala ko kami mo. So, abalo ko na buong Israel na pala, at kitang GC may kang embassy, so may warning na lang naman keep safe. October 12 anyang akasabi ning CLTV 36 News si Cuellar. Agpangkaya, masalese no man bili king Jerusalem uling malaot ka rin ing pamanatake dareng Hamas militants. At bis naman sa nene kanu king makanining gulo uling 18 years ning magobra king may sabing lugal, mimingat ya pamuri ni Cuellar, lakwas da kalakanong Hamas fighters deng may kalub king teritoryo na ning Israel. Kaya Jerusalem, yung magbayo mo kini itang nakalupay dati, ito, alang pakasara halos, pero 60% na ating pakabus ni. Pero itang normal life, doble ingat. Kung emo doble, dagdagan mo kasi, then may luba terorista niyang infiltrate datang fence almost 1,500 lareng milog. Kaya ngayon scattered lareta at ilangasam sa mga military police sa vehicles, at ilangasam sa mga private cars. So reta nga luwa dudurot laking miyayaliwang part na ning Israel. Nung Cuellar kanu ingkutnan, pasa na bisang muli bis naman makanyaning milyari king Israel.
Pani po na napakasikano, ing kayang retirement kaya rin nalang pepagaral din kayang adwang anak, ampong paunakan. Pero karen kanong bayo-bayo pa mo king obra ka rin, kanong makanini ing sitwasyon. Hindi ang bayo kayo ni, bayo la, ila siya naging sitwasyon, ating bisang magparepat. Kaya lang, sinabi ko karela, ringaliwa, generally, ini mo Kapampangan. Nung magparepat kayo ako, at nabanggitan nyo, bisa kayong may balik, malabo ito. So dapat, bayo kayo magparepat, ay pakisabihan niya kayong employer, kung potang magparefat kayo at may hinupa na intention, nung kwananda ko pa, itay problema ka rin. Kasi nung 2 years, 1 year ka pa ni, bigla ka magparefat, so kay ba't asahan mo, may balik ka, makanita kaligwa. Papayabot na namang kwelyar kareng kabalen keti Pilipinas na atin ka mag-anak king Israel, na ilang Pinoy ka rin, mipapagmalasakit la ang pumisasan metong. Pero pumigagana ka, kami bilang leader ka rin organisasyon at yung ganitong group chat, kaya ba yung embassy, kaya ba yung OWA Manila, DFA, yung BMW, gagawan mo nga po yung ega-nagana para rin ega-nagana ng Pilipino kini, reach out, mo po rin Kapampangan. Agpangkang kwelyar, atin kanong may 3,000 Kapampangan na magobra king Israel, akayabeda king grupong Dispo Kabalenku at Tropang Kapampangan. Para ka rin kabalenta mong ating kamag-anak king Israel, abisang makibalita king malalyari ka rin, malyari ko kanong maos kang kwelyar karing numerong 0559-934-552 o 972-5599-34552 o kaya i-message i-kwelyar king kayang Facebook a Marvin Dabu Kwelyar. Ako po yung kaya kayong talasuyo, Justin Dizon, ating pusong makabalen. Kaya ngaliwa pong balita, suspendido na la po din ng face-to-face classes ken pong all levels. Kareng private schools, ang pong public schools, king Pampanga, ken pong October 16 and 17. Pauline po iti ning posibleng pamakyabeda reng transport groups king nationwide transport strike makasadya pong marapat king parehong ngaldo. Kabalen, ako po mama ko, magbalik ya ing balen at balita.
Magbalik ya po ing balen at balita. Ditak pa pong kapibabatan para po karetang daralan keng Baliti Panipuan Malinor Road. Kini po king syudad ng San Fernando, Pampanga. Agpangkasi keng DPWH. Pakikwana na kanong mayaring proyekto bayo mapupusing banwa bistaman nilagpas na ini king original expiry date na dapat November. Ay ni po yung report. Ulyong yan yung banwa, anyang muna lang sayang keng CLTV 36 dus na motorista alalabas keng gagawan ng Baliti Panipuan Malino Road. Alaya kasi kanong masalesa yung signage as gagawan ng dalan kanita at makipot yamurin ing gewarang detour. Ing sakit, may ang aspakla pa rin cover na ng drainage gilid ng dalan, anya dakal kanong mga nabong sakin. Kaya rin ng alos at lungbulan, pamurin mayayari ing gagawan ng dalan. Hindi ko man alam kung paano nila kukunin yan dahil pagkon iniiwan naman yung kun na ganyan. Kahit tapunan rin sana nila ng yung mga buhangin rin o kun na ganyan para makadiri-diretso. All yung mga kun dyan, mga tricycle na pati yung mga kun dyan. Kaya hindi kami makadiretsong todo. Masanting uling baku-bakula po. Lalo na po tang mumuran magbabalao la ring truck. Mureng motoristang daralan ding mga pagamos namong buntuk. Nune pati na rin ding ating kapanintunan keng dane na ning dalan. Sobrang traffic, sobrang hina tuloy ng aming tindahan. Sobrang laki ng naging perwisyo sa amin. Kung dati na meron kaming mga nagdadaanin, may mga pumaparada rito, kung sira yung daan, iniiwasan na ng mga customer namin. Minuna na ng sinabi kanito ng Department of Public Works and Highways at target ding ayari yung proyekto keng Nobyembre. Dapat ding may Mario Kenny, la kumpiyansang may palyari ini. Sa palagay ko, hindi matatapos ng November kasi sa nakikita naming sitwasyon ng paggawa. Kasi halos lahat nakasimula ang mga ginagawa nila, wala namang katapusan. Magtatambak ng buhangin, mahuhulog sa kanan, panibagong trabaho na naman. Agpangkang Engineer Jasper Brian Santiago, Engineer 2 ng Pampanga 1st District Engineering Office, mika revision kay expiry o completion date ng proyekto. Imbis November, miras na kano ining last week na ng December. Bukod pa kanini, may issue lang suspension order pa uli ng mga labasan na pamanuran, inya may kapag-obra ring kontraktor. Kaya kasalungsungan ongoing naman kanoing construction activities king Baliti Panipuan Malino Road. Adwan na naman ding residente king DPWH at kontraktor, haayari da na ing dalan bang mayari na ing Karelang Kalbaryo. Sana agad na nilang maobserbahan ba para hindi na yung mga sasakyan. Pati kasi kami nape-perwisyo. Ako po ay talagang nananawagan na. Sobrang laking perwisyo na po yung daan. Oo, sa mahabang panahon mapapakinabangan talaga ng mga taong bayan. Kaya lang, sana naman nakapokus yung nasa gobyerno. Tingnan man lang nila kung ano ba yung nangyayari sa paggawa. Kasi sa nakikita namin parang hindi naman ganoon karami yung nagtatrabaho, gagawa at hindi na lang yung mga tao. Dapat doon nababantayan yung mga workers. Kaya Art Consuelo, ako inki kayong talasuyo. Liana Kanilaw, ating pusong makabalin. Kabalen, dapat no po kanong Dinan South ning Marshall Islands. Sila pong survivor na ning boat collision keng Baho de Masinloc. Agpangpuyan kang Senate Minority Leader Coco Pimentel. Ay ni po yung report. May gaganakano kanong manasan pa si Bayo ken dagat den 10 metro nga survivor ning boat collision incident ken Baho de Masinloc. Hindi ko pa po masabi po sa ngayon. Parang nagkaroon po kami ng mga phobia. Takot po. October 2, 2023 yan sa balanin barkong Pacific Ana ibat ki Marshall Islands in karelang mothership a FV din kaya mit siya ininong nuka rin at lula remete. Kinuwento da naman na sa ni malagi mamilyari kay mera pata Senate hearing niyang Webis October 12. Pag uulan po ng malakas, pumasok po yung dalawa kong kasama sir sa loob. Yung iba po kasi may nagluluto po yung isa sir, yung iba nagkakape dun sa loob po sir. Pagkatapos po, yung mahaba po yung ulan, mga
Una po mga 4:20 AM na po. Doon na po kami sir na salpok ng barko sir. Paglabas ko po, yung isa po namin kasama po, wala na po. Ano ibig sabihin wala na? Wala nang malay? Wala na pong buhay po. Yung 63 years old po. Nakita mo pa yon? Opo, paglabas ko po, nakalutang na rin po eh. Kasunduan po namin hanapin po dun sa loob. Nung nakita po namin, nag-ready na po kami ng mga gasolina at diesel para pang-uwi. Agpang kang Senate Minority Leader Coco Pimentel, dapat no sopa ni Marshall Islands ng survivors at den pamilya de Remea ang ubiya manasan. We have to compensate those damaged. At wag na natin i-dribble o patagalin pa masyado. So that's our appeal to our friend, neighbor, and ally, the Republic of the Marshall Islands, na, I mean, natulungan na ba kayo nung suspected vessel? Wala, di ba? May nga kung no man rin kawanina ng Sinocor Maritime Company Limited, ing kumpanyang mikibandikin barkong Pacific Ana, ang makisan metong laking investigasyon na ng Philippine Coast Guard at kempamamie financial support karem biktima. Kaya BJM De Jesus, ako po yung kayong talasuyo, Arlen Salonga, ating pusong makabalen. Keng aliwa pong balita, arestado la ring manuandang drug dealers keng buy bust operation da merapat po keng Bataan ang po kay Tikim Pampanga niya pong Miyerkules October 11. Meron kapi po yung metong suspect keng Mariveles Bataan kapamilatan na po ning simultaneous anti-criminality law enforcement operation bandang alas 9:30 na po ning bengi. May kwala po kaya reni pong 45 gramo na ning pagsuspetsyan ng shabu. Miki Street value pong 306,000 pesos. Kabang may arestula naman po ning apat pang drug dealers keti po king syudad na ning Mabalacat, Pampanga. Ikwadala kareng suspect ding apulong sachet na ning 30 grams pagsuspetsyang shabu ang magkaulaga namang 204,000 pesos. Binaluman lang kasong violation king Republic Act 9165 o ito pong Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, dening Merap Cup as suspect. Keng kaya katamo pong pamagbalik, makibalita tamo po keng may ngayabtak Arnedo Dike. Yan po at dakal pa keng pamagbalik ning Balen at Balita.
Magbaligya po ing balen at balita. May gumpisane pong may ngayabtak ining Arnedo Day, king dane na ing kupang, king balen ning arayat. Magbabaya po ing dike, pauli na kanu ning kakanane ning ilog ing gabon, king lalam na ning istruktura. Siniguro na naman po ning DPWH Region 3 na ngenimurin pong Oktubre, magumpisa na lang king pamanyamas king istruktura. Ayon po ing report. Manok na ang laramigit at 20 pamilya king gilid ning Arnedo Dike, kim parting purok uno ning barangay Kupang Kimbalen ning Arayat. Keni nalakanumeng at wading residente ketian niya asak siyanda numakananing sumangid ning dike kadati ang malwala sa manggahan, ngeni puros nang danum uling asakop na ning Pampanga River. O nang aliketi mayayaring karelang kapigaganakan. Nitimong Webis October 12, apansinan dang mangabtak king dike at kabukas mo, meraguling bitak at mayakaba iti nangeni at syunaking 32 meters. Pauli na ninieno kano mipapatudtud masalese uling pota kabud niya mo mag-collapse ing dike. Panema po, panema kami, lalo pa sa tatasing danom. Siyempre kakaroon kami. Panimbengi? Aliw pa patudtud na bengi pine, kasi pota bigla lang magkain. Bigla lang mausa sulag po na kami. Dati po kasi lang yan po kasi nga guli siya pong malati. Yan maniba po niyang mga labasan bulan, may dagulya po. Siyempre da po nga ang lalabas sa yan po. Noon po kasi bawal po na lalabas sa yan. O yan po siya na po. Kahit na po sa marakaba po. Iba po na dadaguling ilo. Tinabing alas 4 na akong metutod. Siyempre gaganaan kayo mo naman yung ilo po. Biglayang kumay po. Mika initial inspection ng lokal kapanibala ng Arayat kimpaman ni muna ng Mayor Madet Alejandrino, ang poreng opisyalis ng barangay pamuntukan ng Kapitan Rizal Lumbang. Kaya po na po, palalam yung bitak na Kaya po, may gaganan ka kami, lalo na yan, may gaganan ka ako po. Aliwa mo po kasi yung mituran yung Arayat 10 oras po binigay yan talaga. Yung malyari po mula yung danom king San Fernando, nakiniking Pampanga River. Dakala po rin mga perwisyo, lalo na po rin kay katamo pong investor. May pakanano po yung kabiyayan takitiking kay Pampanga. Napuna niya nga balumi yung may cracking dalan, make down niya. Yung kagad ming gawa diyang abi ako, sirami ni agading dalan, balang
na dumalan ring heavy equipment sa punano pamungsaken, baning ilalapay ta sitwasyon na ning dalan ang bibagsak. Samantala, ngayon Biyernes, dinatang nala naman ding inhenyero ng Pampanga 1st District Engineering Office ng DPWH, apani muna ng Engineer Almer Miranda. Ikware pang sikaran ng makananoy akalala mabtak bang abalo nung atin niya panlaman ng dike. Anya pakisabi ng Mayor Alejandrino na agad na ng aksyonan ang problemang iti. Pimpupis sabihan mi, nung nano po yung dapat gawan, sabi ko pinira ni po paparas 2024. Kasi po talagang nakit may kain na inikaya mi babane po talaga at saka si karang kechuya po siguro ketang imbitak na chune po keng lalam mga 4 feet na keke ang binidyo ni po ang kakilalam talagang ukab ni makaltono po retang seat pile na retang kayang bakal opongin lalo yung melala. King paliwanag ng Engineer Miranda, atin na ka ng 100 million pesos sa pondo yung construction na ning mabilog adike king dana ning kupang gemasan king request ng 3rd District Congressman Aurelio Dong Gonzales Jr. Inyamo at syupa king 27 million ing merilis ngayon banwa agamitan pin king pamaglaren king mabibita ka partina niti. Atin tamong initial funding Kenny through Congressman Dong. Kenny ang makapropose pero kaya katamo ang total request budget for this project is 100 million. So initially may ka-release yung 27M and yung kayang contract awarded contract na is 25 million plus lang. Pagkikuha ng tamong ngayon bulan na ning kasi actually medyo matas pa nindanom. Kailangan ka ng sheet piling uling luluba na nanindanom, iba't king ilog Pampanga yung gabon king lalam na ning dike, anya magi ang matbud ang pang magbabaya, ang maging sangkan ning abtak at nung agad malarin, posible pang malasak. Actually, kaya tamong makadesign na project Kenny is sheet piling. So sheet piling and then slope protection. Alam mo no Korea ang gamira sitang 25M Kenny. So i-priority tayo pa mo itulid na nini mabibridge na mo dike. So pa-check niya pa mo ining dalang kanini. Nani-extend na ning damage. Palagi ako may kasi page siya lalam kaya may lang mo chining lalam na nini. So yung network precautionary gawin na close tayo pa mo ning dike. Ito na pa mo papadala, especially kaya katamong pertang heavy equipments kaya heavy trucks. So ibang tano pa mong dumalag yan King sumangid da banda, makasadya niya kanong evacuation ng munisipyo para karang pamilyang kailangang agarang ilikas. Dete rin bale at tutumbukan ng masisirang parti ng dike. Siguro po, bisat alila, ilikas tala po. Makanda na po yung evacuation center tamo king munisipyo. Kasi po, eta na po panayan siguro itang magkadisgrasyahan pa po, ilipat nila po. Apila na namang Kapitan Lumbang na sana talo kilareti kay instruction dere makiupaya. Anyaro buing pakisabi ko, bayo pamalyari tang antikanita magintamong proactive. Tukita mo rugo keng utos dareng makakatas na ikaligtas yun naman bata mong maging safe pare-pareho at kaya ni ingo obra dareng manigobra kening mesirang dalan. Willing namin pong lumikas po Basta di kayo punta lang. Opo, basta kayo pong tukunakan tamtutura pong masali siya po. Wala na po problema po kaya po. Nung wala ka pong choice, syempre, kaso tabang atin, magantina mo po. Panalangin tayo po ngayon po lumapo. Sana po, andi na niya butita ka kahit tuwining kening dike po kaya kami makakarga po. Samantala at syune king 65 banwa manibatan niyang megawayang Arnedo Dike na kaibalwan muring antemong Pampanga River Bank. Atin niyang kabang 36 kilometers manibat king arayat ang gaki nga palit. Pauli ning matuaneng istruktura, dakal na parti na nini ing mga tibag. Anyang 2016, pepasyag na ning DPWH na kailangan ng 20 billion pesos para king full reconstruction at rehabilitation ning mabilog a dike. Kaya be Jenna Parungaw, ako po yung kaya kayong talasuyo, Arlene Salonga, at Impusong Makabalen.
Kingaliwa pong balita, inabiswano ning Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, din pong financial institutions kalupadaring bangko na pasiknangan in karela pong surveillance system kareng e-transactions o reta pong electronic transactions ngening daratanging barangay ang po pangsanggunian kabataan elections. Posible la kanong magamit ding online banking ang pong e-wallet apps. Ken pong vote buying nung nilabanten masalese ding mesabing digital channels. Kailangan kanu na maging mapagmatsyagla kareng makapagdudang e-transactions. Kaya ka rin pong panabili na ning Bangko Sentral ng Pilipinas, itapong tutukan ning ding mga regular cash transactions, unusual transaction flows, velocity ang po itang frequency daring transactions at ang po unusual volume ning pamag-cash in ang po itang pamag-cash out. Reng ala pong legal ang pong trade obligations o perang ali gamitan king business dapat lakanong ma-red flag at susiyan pakabantenda po kanong masalese. Dakal pa po balita, kaya kaming pamagbalik.
Magbalik ya po ing balen at balita kabalen balaos po ing gagawandang pamagsadya rin pong miyembro na ning Giant Lantern Festival 2023 Executive Committee. At nandin po pamikatagon po megpulong la o megmeeting la po rin pong GLF Execo members ne kapanimunan na po ni kakatamong presidente at General Manager Sonia P. Soto. Kaya be po ka rin apisabyanda naman din pong mitatas sa presyo dareng materyales sa gagamitan king pamangawang parul. At yan po yung binantena ning kaya katamong talasuyo Paulo G. Santos. Mekiabe mo naman po kining meeting dareng kaya katamong kabalen. Kuyang Paulo, maya pa bengi, nanula rin ang apisabyanan din at nano ing nasada sana rin kaya katamong lantern makers dikil keniping pamagsadya para king Giant Lantern Festival. So Justin, mo pin ining electrical materials ing tutunang mga tas ngening panahon na ini at pang kening maging pulayin na ning kakatamong market na nuno ka rin agya mo naman ning labor force dita siya mo naman at makaya pekto ya kening inflation o itang bilis na ning presyo na ning panyalwan apo mo naman ning serbisyo anya nanding session na ko Justin, muglat na ning pamuntok na ning Barangay Accreditation and Regulatory Committee ay ko yung il pamandanan ing sitwasyon da rin barangay na partisipante kening Giant Lantern Festival. Nanuno ko rin, metong ano ka rin burida sanang IBS wala, itang kabilyan da rin lantern maker na pakikorkulada ko Justin, itang subsidy na bibiyena ing local government unit o ining Ciudad San Fernando hanggang mo naman ining suporta na ning executive committee ining GLF at ayag kastas ka rin kon Justin itang kasing may labasan na panahon hindi ayuda o money baton kening San Fernando asukeng ulagang 300,000 pesos at basiking pilada kon Justin nung idagdag yung dinalan na libo marugya kami bagay ito na baka nitang anticipate itang presyo da nga ni rening materialis sa gamitan da. At sinuporta naman gani ko nga Alex at Chukon Justin kasi by profession netong yung electrical engineer ni at kakinamo naman nung makanano karagol ing inflation keng electrical materials. Tutusin ka nung Justin king assessment da at yung 25% ing pangatas ng ini training pa mong presyo na ning electrical wires hanggang mo naman keng pumbilya at nandin Madam Sonia Soto bilang chairperson ng GLF Executive Committee kukunan na lang konsensus rin ni Justin baka nitang maginyang kay kaparalanan baka tang iyang mapilatan kening LGU hanggang mo naman kening GLF Foundation nung makanano re supportan ining anyawaranda rening lantern maker huling ko Justin dapat makompromiso ing senti nga na ning parol kasi magdala ken kon Justin itang bilang da ring bulbs at impyalong da rin ni kon Justin kung sakali man mong tipiran may kanu keng wires ang popang kulang ya bombilya makadita ka sarting kon Justin. Wow. Paulo G, mga kapilanda naman balo din ng lantern makers nung nanoing maging desisyon ng city government, dikil ka rin okay ning karelang anyawaran ketibis sa sabihin ngayon So Justin, asap yun ito na hanggang paking kilog na ning foundation, ila mismo atin lang pledge na mantun lang sponsors. Baka nitang mo sana kapalitan ining ligligang parol.
Muling metong pingarening pagmaragulta mo yung kakatamong brand, Home of the Giant Lantern Festival, na akira na pasanting pampasanting pasura ng pasura. Muling kano dapat maging isang kanining inflation at bisaman atin tamong pakitunguan na krisis king ekonomiya, dapat impinjan tala mo naman rening talapagobra mo rin lantern maker na ila mo naman dapat ilang makaswelo ng panahon na nining ligliga na ning parol justice. So nandin naging klaro nung makanano ni resolban na yung kakatamong chairperson ng DLF na Madam Sonia na mag-reach out siya tuto na kining DLF Foundation at pakikuha na mo naman kanong pakibalwan nung andiya mo makanano itang suporta na ning LGU baka ni itang pakitunguhan ining implikasyon na pin ng mabilis sa pamagdasda ng presyo panyalwan ng timore ng wires o pambumbilya. Pero tentative ko dyan sinabi, sabihin dapin na din, isang 28 pesos, ating 38 pesos, kaya pamumbilya rin Pero nung marakalan, lalawenda mo naman nung no rin la mas makatipid ko dyan. I'm sure, Paulo G, bistaman na sasabihan me pa, manuala tamo Kenny na talagang mika masanting ang resolusyon ni lalo na dening misasaup-saup kening Giant Lantern Festival aliwa mo yung local government unit, aliwa mo yung foundation, then lantern makers, then private sector, abe-abe la rin. Anyway, apin yan talaga yung tutong meaning na ning kapaskuan itang pamikalugod mo naman at baluta mo nung makanano ka ulagayan, makanano ka symbolical yan kaya katamong kultura. At sasabihan tayong kultura, Paulo G, nanula pa rin ang aliwang apisabihan din na kailangan daring balo, syempre, din kaya katamong kabalen, poreng aliwa pa na very excited na para kening Giant Lantern Festival 2023. Justin, meto po naman ganing inaslag ng kapabaluan hindi nga pamagadyada rin ng ganang homeowners rin mga regular subdivision, komunidad, Ciudad San Fernando na piagenda mo naman yung inter-village Christmas decoration contest. At karening talatuki mong yaning manalbeg yaning kakatamo ngayon pong kaya baluan asuya po keng libo yung subsidy maning batan kaya pong Ciudad San Fernando at mika masanting screening kaya maulagala rin yung calendar of events na sabi mo kaya Justin lalo na Krata Magnasa October 20 submission of entry nung kareta pong bisang Magnasa na kita may labasan na banwa na ela pumiyabe pamikatagon po ini baka nitang niyabe kayo po at yung tutuna na kanong karagula bagay kay metong komunidad lalo na kareng subdivision kareng homeowners ko Justin na ambagan kasi ita mo naman yung pakikuanan dagyan ni Kon Justin itang bayanihan o itang 10,000 malatiya kanong taganita pero oras sa ting mika kaambagan apo pang mo itang disenyo na nitang parol apo itang Christmas decoring mayakit doon na itang presentation minsan. At kining baka-schedule tentative November 27 hanggang November 30 naman. Itang screening baka nitang silipan da rening judges nung ninula rening taga ng kasamas da salesya rening karelang Christmas decor kareng kaada komunidad. So metong yamo naman yan karening antabayanan tamo kon Justin uling tuto sabi tamong Christmas capital of the Philippines nya kita mong Fernandino Kenny purita mo na aliwa talaga ining kaya katamong lugar at pagmaragulta mo nung makanano tayo sesesen itang kaya katamong branding ko dyan. Masating nemang balita yan, Paulo G. Excited la ring kaya katamong Talapanalbe sigurado ken uling apin yan itang papaltoda itang bayanihan spirit adapin pangaras ning Pasko saup-saup la. Then ipong miyaliwang villages pong barangay bang kanita makapakyabel at apas ang tingdong taga na rin karela pong arko ang poreta pangaliwang dekorasyon pamasko
king karelang lugal. Paulo G, dakala salamat at makibalita kayo pakarendaratang iyal doon tungkol kining Giant Lantern Festival. Siyempre po kabalen, ing CLTV 36, ing official media partner na ning Giant Lantern Festival 2023, king kilom na po ning 16 years. At agmiya po kayo live at asahan nyo po, Paulo G, asahan da ng kaya katamong kabalen na mas maswelo lang manalbengen, uning kalupa namin po ning babanggitan tamon, maging digital na po yung CLTV 36. At muli na sabihan, mas masala, mas malino yun na yung ILBN, ini pong ligligang parol. Dakala salamat, Paulo G. Santos, mimingat ka. Salamat, Kuya. Yan po, kabalen, dim na tayo ko yung Paulo G. Santos sa dikil po kening kayang kinover o ini pong pintala ng Giant Lantern Festival Executive Committee meeting. Kaya po ka rin pisabyan, pindit ang alagada rin bombilya, wires, ang po paretang aliwang kailangan gamitan. Bangkanita po, talagang apasanting dala, deni pong parol. Kaya aliwa naman pong balita, may deklaraya pong special non-working holiday, hindi pong Biyernes, October 20, kay Angeles City, kapamilatan na po ning Proclamation 360 na inisyu na po ning Malacanang. Pauli na po iti, ning mumunang aldo, ning Tigtigan Terakan, King Dalan Festival o ing pong selebrasyon, mi bait, uli na po ning tetaga na pepakit na ning syudad, ang pong Memalen. Kaya rin na pong memakbong ning bulkang Pinatubo anyang June 1991. Karen pong egan-aganang bisang makisaya ken Tigtigan Terakan King Dalan. Yan, ang tabayanan nyo lamo po rin kaya kaming update tungkol po kayo kabang palapit sa po yung okasyon. At syempre, iyatabi po kaya kayo kayong aliwapang happenings. Kaya po, kayong piyestang, pamagselebrang piyesta kayong Angeles City. Kabalen at tunay po kayong linya ning tulepano Manny Esguera, ini pong Chief Weather Forecaster ning Pag-asa Clark. Bata mo pong makibalita kaya nung nano po yung maging panahon tamo. Ngayon pong weekend. Maya Pabengi, magandang gabi ho, Mang Manny. At ano ho nga ba yung dapat asahan ng ating mga kababayan ngayong weekend? Yes po, magandang gabi po sa ating po mga kababayan. Yung pong binabantayan nating low pressure area na namataan po sa layong 400 kilometers dyan po sa may kanlurang bahagi ng west-northwest ng Puerto Princesa ay malayo na po siya, pero naka-apekto na po tayo ng northeasterly surface wind flow na ngayon po ay nararamdaman na sa may bandang Northern Luzon. Kaya po ang Palawan at ang Zamboanga Peninsula ay magiging maulap po ang papawirin na may mga kalap-kalap na mga pagulan at pagkulog-pagkidlat. Dulot po yan ng trough or extension ng low pressure area. Ang Caraga naman po at Davao region ay maulap din po ang papawirin at may mga kalap-kalap din mga pagulan at pagkulog-pagkidlat. Ito po ay naapektuhan naman po yung trough or extension naman po ng super typhoon na Sibulaben na ito naman po ay papalayo na ng ating bansa. So ito pong Batanes, Cagayan, Isabela, Apayao at Abra, magiging bahagya lamang hanggang sa kuminsan ay magiging maulap din po ang papawirin. Meron lamang po inaasahan mga mahihinang mga pagulan o pulo-pulo mga pagulan. At ito po ay dulot nga ng northeasterly surface wind flow. So ibig po sabihin yan, medyo kaaya-aya naman po yung panahon dyan. Hindi lamang po may inaasahan mga sa ibang lugar na mga mahihinang pagulan. Pero ang Metro Manila po at nalalabing bahagi ng bansa, kasama na po dito ang Pampanga. Gayon din po, bahagya hanggang sa kuminsan ay magiging maulap din po ang papawirin sa bandang hapon o gabi at posibleng magkakaroon lamang po tayo ng mga pulo-pulo mga pagulan at pagkulog-pagkidlat. Dulot po ito ng trough ng LPA at ng localized thunderstorm. So sa kabuuan po, medyo kaya-aya yung panahon natin. Okay, maraming salamat po, Sir Manny Esguera, at mag-ingat ho kayo, sir. Salamat po at magandang gabi. Yan, kabalen, dimdam tayo po, Mang Manny, Sir Manny Esguera, Chief Weather Forecaster na po ning Pag-asa Clark. Dikil po kayo ning maging lagi o maging sitwasyon na po ning kaya katamong panahon ken daratang pong weekend nung nanula rin dapat tamong antabayanan. Maya pabalita naman po kabalen, uling mag-digital na po yung CLTV 36. Uli na po nini, mas masala yun yung ILBN. Kaya kayong paboritong Kapampangan Channel. Mag-upisa po kayong October 16, manibat po 7 hanggang 10 p.m. Gawan yung digital test broadcast. Malyari ko pong mag-scan CLTV 36 kaya kayong digital TV box.
Apo ka rin kaya kayong digital TV sets. Tukyan lamo po rin ipong steps sa kanakong banggitan. Step 1, piliin na niya po itang menu. Step 2, pantunan niya po itang settings at saka i-click. Kaya rin na po niyan, step 3, king lalam na po ning installation. Akit siya po itang auto scan o kaya naman karingaliwa makalagyakin auto search. O yan po kabalen, sagliya mo, malyari na kayong manalbe, CLTV 36. Nung maka-analog TV na kayo man, malyari ko pong mag-subscribe kay Air Cable Converge at kareng kay katamong cable partner sa Paka Flash po, kareng kay kayong screens, mobile lang pong TV screens. Malyari kayo naman pong mag-subscribe kay pong Signal TV at Malbe CLTV 36 Channel 115 ya po yan. Kabalen, nationwide yan Para po karing kaya kayong kutang, po nung bisa kayong payantabe, pwede ko pong mouse kareng hotlines. Naning CLTV 36, 045-499-3293. Ang po pong 0998-588-9771. Apin po rin deng mga regula balitang kinalap ning kekatamong news team king lagyo na po ning mabilog a CLTV 36 News and Current Affairs. Ako po yung kaya kayong talasuyo, Justin Dizon. Kabalen, 64 days na mo po Giant Lantern Festival na at 73 days na mo Pasko na.